ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷৌ ଦୀର୍ঘৌ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ দীর্ঘই হর্ষৌ দীর্ঘৌ রু রু এ ঐ ও ঔ। ব্যঞ্জন বর্ণ খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ নিয় ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম জ র ଳ ৱ শ শ স হ অনুসার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু। অতিরিক্ত বর্ণ ড ঢ ୟ ଲ କ୍ଷ। ଆମେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ধ ন প ফ ব ভ ম জ র ଳ ৱ শ শ স হ অনুসার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু। অতিরিক্ত বর্ণ ড ঢ য় ল ক্ষ। স্বরবর্ণ অক্ষর শিক্ষা অ অরট অরট আ আত্ত আত্ত ই ইটা ইটা ই ঈশ ঈশ উ উই উই উ রু উণা উণা রু ଋଣ ଋଣ ରୁ ଏକ ଏକ ଐ ଐରାବତ ଐରାବତ ଓ ଓଟ ଓଟ ଔ ଔଷଧ ଔଷଧ କ କମଳା କମଳା। ये व्यंजन वर्ण आम बर्तमान पढ़ुछु क कमला कमला ख खट खट ग गच्छ गच्छ घ घर घर व च चक चक छ छतु छतु ज जट जट झ
ଝରଣା ଝରଣା ନ୍ୟ ଟଗର ଟଗର ଠଣା ଠଣା ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଢମଣା ଢମଣା ବଣ ବଣ ତରା ତରା ଥଳି ଥଳି ଦରଜି ଦରଜି ଧନୁ ଧନୁ ନଈ ନଈ ପଥର ପଥର ହଉଜ ହଉଜ ବଗ ବଗ ଭଜନ ଭଜନ ମକା ମକା ଜ ରଥ ରଥ ନଳ ନଳ ଟ ଆକାର ଟା ଆକାର ଟାୱାର ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ସପୁରୀ ସପୁରୀ ହଳ ହଳ କ୍ଷତ କ୍ଷତ ଗୟଳ ଗୟଳ ଲତା ଲତା ପିଲାମାନେ এই ପାଠଟି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ এই ବହି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆମେ এই ବହିକୁ ଆମେ ସାରିବା। ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ।